Matthew 5:1-11. Hedok. Chies telam bahayek or lawu mashikasun or saberi. Chies or hayeri mamusha mendek li rarik or haye telembak or lawu ormu lira. Urik ol orin tian tarima onto orik li tarik masin or mustabra. Hedok. Chies peramuntarima li rufshik baan or bar. Lirin ormus sabri karem maol pa anin cik abu wasilakan nombon perem antian tai ambu wahau orang kasik nombo orin amu antian tua karem pawa ma onto lir rupshika perem musyiwak lir abak ori magli na yang ka ori orok laikwa lera maol terwolok tla liwa ma onto lir rupshika perem musyiwak kumak abang abui wasilaka or unak cipik nakwalir. Maol terwolok hangi shaili wa ma ontoli rupshika. Peremuak. Lir abak misambi os or hakbaha or panta oson or hakwalir. Maol nombo warnanti yang bahaya hishambashe wa ma ontoli rupshika. Peremushiwak. Abui wasilaka abak or celeshinag nombo warna oson tiakwalir. Maol ma anatin heyempa. Amna wakabasir. Karempa wa ma ontoli rufshika. Peremushiwak. Kumak abu wasilaka os lir ma anatin li untahom lirin erem kwalir. Maol kabakaban unta ambu onto lir rufshika. Peremushiwak. Kumak abag lir abu wasilakan heye kwalir. Maol misamaim banta ma onto lir rufshika. Peremushiwak. Abu wasilaka kumak lirin cikisi orik or ushakwalir. Maol nombo abu wasilakan li tiawak ma lirin nombo orok kabag li unta ma onto lir rupshika. Peremushiwak. Lir abak ori magli na yang kacibi ori orok laikwalir.